Okay, njengamanje ngiphethe insizwa bayibiza ngoSanele edlalela iMovers FC ekwazi ukuthi ikaramagori amabili. Angikubongele kunjani? Ngiyaphila sesami njani? Ngiyaphila. So uzizwa njani ukuthi ukwazi ukuthi ube man of the match, not just a man of the match, kodwa umdlalo okwazile ukuthi ukore ama-goal awu2. Uzizwa njani? Ngizwa ngijabule kakhulu lokho kusho likhulu kumina. Ngibonile umsebenzi wami namhlanje egroundini ukuthi ukusiza i-team kubalekile ngoba njengamanje ngoba sinele ngo3-0 ngikore ama-goal awu2 siya kwi-round elandelayo futhi siphinde sizame futhi ukuthi siphinde siwine futhi. Kungijabulise kakhulu lokho. So njengoba ukwazi ukora ama-goal awu2 bekuyinto ebesemqondweni wakho ukuthi uzokwazi ukuthi ukore ama-goal amangaka noma ukubone nje ithuba kwase kwazenzakalela? Hayi ngithi njengoba ngidlala phambili into ehlezi iringa njalo ekhanda lami ukuthi ngikore. Ukukora kwami ukusiza i-team because into ebalekile egroundini mazidlala ukuthi sikore ama-goal. Uma ukora ama-goal that's where you win. So into engimotivateayo ngalo mangale egroundini ukuthi okay at least mangakoranga 2 noma koranga 3 angikore 1 but ekugcineni mangabe ngiyi-striker ngidlala angikore noma ngenze yasithi ngento esiza i-team ukuthi iqhubekele phambili. So simove forward yini le obona ukuthi mhlambe kusamele nilungise njenge-team ukuze niqhubele phambili? Into emile siyilungise njenge-team ukuthi i-midfield yethu sikwazi ukuthi sithole mhlambe because i-tournament isaqala nawe uyawazi ama-tournament akanjani aniqali niphelele niqala nigxegezela until nikhuphule. So ngoba sisaqala into emile siyilungise kumele silungise lapha e-center ukuthi sithole umuntu ozokwazi ukuthi asinikeze ama-supply amabhola sikwazi ukuthi sihambe siyokora kungabi difficult ukuthi sikore. Okay, angibonge isikhathi sakho ngiphinde ngikubongela. Hayi ngiyabonga kakhulu siphinde sizame futhi.